kopiemo ewo fifi matemo kaswa na eno no ewo egutu senya east mensenim ewo fifi matemo na krabotodwa echirem say abaya bia ono no okọ school ne den ede Gloria Segu nanka okwa akwasira ne nkanchema ewo kaswa egutu senya mensenim ma meka say adechi abofrei na mu eda nsoma adwumayefo mo ye adwuma ewo Ghana National Fire Service akwakwe ya abaya ye mu ewo ndrada anadwo mekire adwada na Facebook poster Ghana National Fire Service ede betu dwa echirem sem adwumayefo moden ekopie kaswa enso bi eta ho no ma tesina anadwo nondu abapa ho simia mienu ewo ndrada adwada aya homa bosome ne danda toso de no miensa enfimpi mienu ne de nunu mu abaya yi emu ne da ho no ma chese nkwa enimu kram na perifo chirem say na abaya yi wayira ebebro baya sema aduanan 40 minutes na busuafo ehu apanachi akwan won mahu no nti omokwa akobọ eye Ghana National Fire Service na post farmer ne say won made shade no mmode amo a won na omo ensa entum enka no no ena Ghana National Service Fire Service perifo ko hu say sukuu ni abaya ne den ede Gloria Segwei na mu eda nso mu achese omo kiremu a nanka okọ akwakwasira ne nkanchema ne nwewe ne boyfriend na namso a okwakwahia ne kafuru mu kwanwei na meka se na dem prefer modern ede amu na kwakoma Ghana Police Service mo modern a na mo ye hwehwem mapa emfanfa abaya ewuwe ehom na kabotodwa kirem se abaya na nkanchema na sa ne mpra no posifu ache na wona magusu abo ma hwem mapa etimi akwa animu pam na prefer den kra todwa echemza mo sira Ghana de hye nyina se obi biara onim de enti abaya ewuwe mo modern meya posifu ama ne mo modern hwem mapa na mo emfanfa ne enkote ne ahodo twagwema Ghana National Fire Service eye mu no e dey free enso no mu no eho Side kill. Vamos para ahora en el Colombo. Okay, babu. Oda ga osubale go on that This guy is not Side kill. Vamos para ahora en el Colombo. Okay, babu. Oda ga osubale go on that This guy is Side kill. Vamos para ahora en el Colombo. Okay, babu. Oda ga osubale go on that This guy is enti wei ene anu ahodo atwagu yemra na odumdwa adwumaye company fo no eba omoden kwayi abaya no edi free so ne eboye ho moden say anka yensa betimi aka video ne de atoso na wabehwe bi o Facebook no so in fact awre ho pa sa abaya na okwa akwasira ne mpona na watumi akwakoto nsuo mu awuo sene se nipa bonfo bi na ekunu koto nsuo num so no ane kotom no wuye de positive ahye so monye hwehwemu a emra sem omode ho amane bo ebetimi ababesome ye na in fact me wafa so wafuto edema saa abante ne abaya no abante aswane be ma to no kon onya ya Georgina Fusena Ajia Kokowura ban Bolege Ananta Afu Achacha Rasta ge odene sanu akofa be ifo no abede Wabewie no. abante aswane be ma to no kon onya ya Georgina Fusena Ajia Kokowura ban Bolege Ananta Afu Achacha Rasta ge odene sanu akofa be ifo no abede Wabewie no. bikunu esika o se de odene sana wa ye den no awie no akofa bayifo no abewie no bekuno se wa hu mo fa asefo na mata mutu atomokọ ho ayetumfo amuntie no obi nkantima na ekwa oda nsuo mu no se obi na ku no se ye de se abrate na positive ache no no se wona odin wo so se na obesrawo enti onya besrawo ne nko ade o so hu ni se wo a na ye be chew wo a na ke nkwache no video no wonza nka ene ye pon ade kombe kofi me catch you play sika yanto akase bo no so
Yenso kasebone so na police form wo half asini division abomodin atimi akwaje eya bemu we bia wedi mfirihia no eyedu mienu a video bi beto odwa na ya de omode ahoma akekere na chese omo bro no pa chese social media akọ no ma video no etwagu wo honum ye papa na asem no esiye ewo new ankasa community a eno wo eye elubo eno wo atoye fan mantem a chese omo kirema aba eye abemu wa no mo bo ne kwadu wa wia eye 200 Ghana cedis titi sika no ye frɛ no eye 2 million enu nti ana omode ahoma atimi abomode ade akekere abrantie ya omo bo na chesa police fo abomode atimi akɔgye no na Ghana Police Service eden sema tuja HM say ade omatimi ache emrantie mienu we ya ba akudin eye Isamoro wedi mfihia no eye aduonu nwotwe sanso ana Suleiman Abdul Rashid ono edi aduonu eye mfihia na aduonu nso achese camera ni timi capture wo ma oma bomodin ayi abofra yi ho omo bo no oma hange ne pa ewo eye uncompleted building bi ni ceiling no bomodin abu ne sanse we wia eye 200 Ghana cedis na chese yare hu semie papa na eye na brother na police for di beto oja HM say oma bomodin etimi ache eye nkrofo mienu nti no mu ye nhwehwemu omo de oma koto oma kache a mu ye nhwehwemu nti bibia ne eye ade omo de ba beto eye timemfo no anim no mu chema bemu wa wedding fishia ne eye dumienu nso no mo de na kwaya sabi o metimi ahwe no sese de wetimi ahia ne papa bibia etimi akoyi yanto aka sebon so enko pie mu ewo asante matanum na nkrafia asante matanum eba enya de a eye enika kora enya nika baako asem bi fra asante matanum ba enya de a enika ne nyina ne sei owura bia ne den ede Mr. Akwasi Bedu dudu abana mra ne sei emu adewu na papa yi otekro bia no wo eye manso data no ewa Mansia South mensinim ewa asante matanum na nyina ne se owura no wanya finhia maako de nanum 45 years na oyefie wura na baya bi ahane den awotim na nkrabato adwa kirem se mentem ho ase bi ene sore ye ewo wura ye a ono oyefie wura ye a wanya finhia de nanum ane den Mr. Akwasi Bwadi ene obi abahane den entem na asem no esie manso eye data no eye wetre so ehwadem na asem wesiye ewa na no blade twamai dwombo so data so du nson emfempem mienu ne aduonu enumu na ka ne kirem se nam se asem wesiye ntia ne kɔbɔ eye manso data no aposifo amane momoden a ebebedo a openia ne dende Mr. Akwasi Bedi ma meka serem ne kotu mu aposifo akache na busafo kirem se wabo moden ekopie ewo mananya nansa ekoka che aposifo ne se wanam esra o mada wanam de hyerema moden ase obetumi ayi na fra aposifo kuma fi se mla no ma ho kwan se wuchi obi ne tuma eye no hwere maako edunu nan ese otumi eyi no na se court mpo ese na asem ne ko na se aposifo moden ebonya fita du ko pene nya de mbo moden etimi eja no mu na na nkara betodwa ekirem se aposifo moden abo adwuma ewo maso data no etum tu hye owura yi so esi bram no aboro ne saa ebusoka kase krachi de mu ye enye adenti ena mo hwe de hye se mo kan ade ampanifo etimi tieye na mekesa de hye kirem se aposifo na hwe owura yi saa gene nkwa ede afrin sim asem we no akwa alaho sam kese pa ewo manso dato na ama busuafo no esunye pam na de hye ede adesre ede ato posisa hene IGP ana afin so asante hene otumfo osejuto to so mienu ana manga na mampeni Ghana mampeni John Dramani Mahama nim se asem onye mo ehiasem womba mbode mahwe mapa ende Davisa ne muntu aposifo na tuo no omuka so mbodwo so anya de a wonom epene so kram ade hye mpotem mo ekasa ekirem se womo srada civil society and after mo ka biewom ade fa nipa fa wo de sunso de afisa ade aposifo na ye no womo dwene ho a wonom enti ase na ka betodwa ekirem se ele ade a eye data no aposifo eye post commander etu fa krata ma monten emekasa emfanfo pani ne dende eye Mr. Bedu emui anase ni wo no ho hwe na priva modern etumi apedwo owura ne dende Mr. Bedu emui dia kwakoto eye St. Martins Hospital Moka priva modern ayem hwehwemu ede afa hom da bosefo ne kirem se muntwa so ne etwa so tomakwa so atata mpanifo ematentene etumi ya adwuma vi se Ghana hai obi hwe wi ba so mabade ate omode hye ekunu ya ya omode sem sei eto DL esem twerefo enim Mr. IGP and Mr.
And I need 15 minutes upon you and the giant. He says, I want a mood bash here. What the IGP and I'm a slap on my friend. Yana or 2 4. And will be a betting me up. Why? Am I in yat and telling me if it's a police for an enemy and Nini Kura. Mijina will be bad or move me ya or move no way additional 20 minutes grammar and a million a film. They say, oh, one ya, I could pass a million a woman. The suspect to talk police if one is only a good one Mukunu because maybe assemblyman in the court police station. Anna Yakoba and Tiabe in a bed you cry any Omoku 50 you cry when you 15 minutes when you not just say Udipano Udija Munaza say a court station a Copekai Nanka Yabafi and Nanka Jay Nako Hospital and I need 15 minutes upon you and the giant. He says, I want a mood bash here, what do you 2 minute car? Ya, Okoya, Uduku 2. Maybe I intimate who is a police for no so Abuna, Ya officers or Wamabunu Palma were pretty proper. Yen Fanny Pantu, almost there 4 days. Abla woni di abla wonom menene wo ba o SS enti misra Ghana ban ene o mo ka bi ewo mu ene atentrene fo mo ti ase atese o mo ka bi ewo mu se o mo hwehwe be ma na atentrene mame o mo hwehwe na atentrene mame me pese me hu se atentrene ye adwuma ade enti ohiafo de woni okamafo ye ni wo kamafo ba sisi abe ma ne mama akoma konkono na ma ba be kyene na modi ne kona makoku ni ho ne mo no enti wonye boni bia o enti misra Ghana mai ene o mo ka bi ewo mu ene o mo amhwehwe atentrene ma ban wi se ye ne ahiafo na ye ni bie no o nka bi maye Prime Minister on ka bi mame na wo mo dam say to me di ni patmu abla wo ma na aduane nie na ma sa bona sa ekuna ka ho a enkura nkro no hwehwe mo papa reto ibana wo no yakuna no apresi fo akuna no wo mo dam wonyare onyewe na danu branda no on ba chi DLFM 106.9 yamani be any person go yamani be Nimiano go yamani be yamani demuza ya puno ya ta presi fona kono ta puno to misro o mai ewiase ni bedua Ghana mai ewiase ni bedua nyina ya wiase mami ye wose me bani ya sanu wei eya busuafo a wano madehia ene efiewura ne den edemester akwasi bedua wanom susuo se aposifo ana ache no asibram na saaje ne nkwa ede afi ne nsam na no achi ana assembly member edema adehia omwo manso watre so electoral area ne den de onimnyamfo Kofi Mensa odo de nsam sei eto de kasebo enim abusuafo ne yense yenko commander ho na yenko true statement na me home family yen se wo mo no nko me commander no nso akasa nti we idea boni bia ensi ha boys no na yate se wo mo ye dede nkakra nso ye no mo bekasa ama asomdua ba se ne ye bia nkosi akire bi ma aja mabunu no nso benye o masomdua nti na de problem bia nse ne tenant ne de abusuafo no ka kire me ne se ma me bi na ne boy betena fi ho ana ne boy ni di kan free edanim ti according to no mo so ka kire fi wura ne se isi ado ne maame ni bibia ye bi mu nti da no no ana be han ye wontu no na landlord ne ni se maame ne nya ne boni bia nti wonde wontimi ntu no to no ne na tena ma akomo 1 month ne da ne ta maso ana efiri no maame no sori a ase fi ho aprapra ne ade no onye obeda onhunu osori nso a onhunu ti otetete saa ana efiri wura ne se ne o de padlock besi epono no o de simu dia obeda ayede oba bebusa ne kin na de wo so ka kire no nso aka kire na omo ekoye report to police station nti na me kwa na metie no de me kan sa asem kwa de nkanye police asem senka rent control for ha enko omo na ebehwe asiesie omo ni ha no committee for assembly ma wa na na mo kurum a yakwa betimi asiesie ama asom wiaba na omo de ko police station nti eko police station no na police for no according to obusuafo me so omo ba chi ni Tuesday no na omo na dem a kopim Friday enura na me ko ya me ko pay bill ma no nti mote ya enye ntoko bia so ne na ko gidigidi bia nti me ho aseketo bi na ba ya ja tenant no ama ifiura edika wa asama do eja na akoye awrehosem nti na de tie no ai tenant no ama ifiura edikan atwa ya no mo nse do onipa wote ne kan assembly member edema adehia wanom ewo manso watire so electoral area ne den edonimnyamfo Kofi Mensa na mane boy yensem kyerɛ ni Samuel Ofoliboaten
ene difri asate matemu ebesom yen Yanto akase ebone so na nanano matran konya esra so ye na hwe ahensem ne asom nsem so wo manga nam se omommamode ano ombre mu esanse ahensie mu ntokwa ekoso a eye National House of Chiefs ene Ayega State no ewo mu no omommamode ano omfom hu begim se ne ebe ya asumdwe ebetimi aba na omode nsem we etudwa wa bra eye National House of Chiefs a eye president oji ahoho ya ojebi otoso mienu ebe omode akofile appeal edefa eye niam ekoso wo ho no medefa eye atembu a eye Court of Appeal wo Kumase edibetu dwa na omuchem se atembu na yade a High Court esigi na yesa ye National House of Chief omomomode ase ye boni Kentucky Adamalache otoso mienu omebomode ade na sanko eye National Register of Chiefs nimu bio ana ye nanano matrankonya esrema na komo osrese president ede man National House of Chief na nka ya appeal de koye na omomode ana se agina ye no ontwen san esanse wen osigina ye na nya de awodwe aginkyire bia ede free omohonom a chesa so no akasa ne pe anode ye ntinkabe ya komomode ana ko ontwe eye appeal no ensan na we na statement be to odwa ye Theophilus Kingsley Kwate ejina ye ni yote a otoso mienu anemu esre House of Chiefs osra mara omomomode ano munyi appeal no enfri onom sane ebe ye omoso omamane no mamamre ene mra na ewo honom no betimi di obuo ede amano no mo hwese eye aso ye ohwa hensem so ene osom so no bebomode abetimi abem na asumdwe ni atentene ne nso so no etimi akoso ewo Ga State odinsem say editudwa. This resulted in Nhyiraba Kwadwo II applying to the High Court Kumasi for a mandamus to compel the National House of Chiefs to restore its name in the National Register of Chiefs as the Ghanaian. The High Court Kumasi rightfully ordered accordingly after hearing all the parties, and subsequently on 12 June 2025, the Court of Appeal unanimously affirmed the decision of the High Court and accordingly dismissed the appeal mounted by both National House of Chiefs and the interested party. From the above stated facts, we beg to ask the following questions. 1. Is the President of the National House of Chiefs, as the head referee of such institution, right to appeal to the Supreme Court? 2. Is the decision to appeal a collective decision of the whole House or a body? We believe that the National House of Chiefs is made up of well-established lawyers and judges who believe in the rule of law and will stand up to be counted, and we graciously appeal to them for the withdrawal of the process from both the Court of Appeal and the Supreme Court. Finally, we appeal to the Ministry of Chieftaincy and Religious Affairs to intervene in order to uphold both justice and peace in the Ghan State. Meanwhile, we call on the good people of the Ghan State to remain resolute but be calm in these times of turmoil in our Ghan chieftaincy matters. A comprehensive press conference on the whole issue will be addressed soon. Ene ya uti ye Theophilus Kingsley Kwate Enwechi ana Queen Mothers of Ayega State president na ode adenko otoso baako nsem etudwa echiemu se yade Ghana man no adwuma ye papa nti oso di obuo edema emra no sanso no mohwe se atentene ni ebetimi abase ba ahinsie ho ntokwa sanso na mebunu no so aye omudidi ahemfo atam social media ne so oslemu e waso mobomodian no mutimi jai sanema ne yesanse ba ne sa impuntuo entimi enkoso nti ono de osresa sumdwe ne atentene ni betimi akoso Ayega State. We however want to state that we are the mothers of the state and we take care of both the fathers and the children. Therefore, this alarming development falls directly on our doorsteps. If there should be any trouble, mayhem, fight and harm, it is the mothers and our children who will suffer most. When the men fight, we lost our husbands and our children lost their fathers. We are calling on the youth are being used to insult our rulers on the social media platforms. To bring this to an end immediately, we are calling on the security agencies of the state to step up as soon as possible to neutralize the growing tensions in Gamashi, as the environment has become violated and anything can happen at any time if the situation isn't brought under control. We have looked up to our management to resolve these issues that have been going on for years, even before some of the current chiefs and queen mothers were installed. However, here we are,
sitting, still battling. It is clear there is no other way than for the rule of law to be respected and allow justice to take place. Every faction claims to have a case. So let each faction make its case and let's have peace and justice in Ghana once and for all. Eniya uti ye eyoba hima na ode adenkua odikan na maniboy yensem troni Alimatu Abubakar edin adodo na de freno eye Hajia Sweetness ana de besomi Ahaye TV so anka ye pa na matran konwa nkraman so na yesre momfa monensi fo na bibia tuntwe fitade ye kɔ na ha adwen basa ya so betuma yehe yentu akase ye bɔno so na ye mangura ma kyerɛkyerɛfo nsɛm adesuam na endrada ye betu manim sɛ akyerɛkyerɛfo a wɔnom ewie school ewo 2022 empirifo afɔ madwuma ɔmo de ɔmo atwi ɔmo di ɔmo ya adwuma sam bosome makomako edu 10 months nie anya de ka prempo mo saka bintu mo kyerem sɛ endrada dwada ɔmo kɔkɔ ye kyerɛ ewa sɛ hwɛ ɔmanga na huma sua so atena kɛse krɛ prema temu a na nsɛm no emu ɔden ɔmo kyerem sɛ musika pɛ na ɔmo no hia ma kyerɛkyerɛfo ne empirifo aka sɛ na mo kyerem sɛ ade ntina ɔmo ya adwuma bosome du na mpanyinfo a mo hwɛ homa sua so mo dide men na mo kyerɛkyerɛfo na mo ya adwuma masika ba ne kaprɛ ɔmo nsan ka bi ene so mo to aso a enka beto dwa kyerem sɛ kasamafo edemekuo no Eric dafo kyerem sɛ ɔno na kasamafo demekuo no o kyerem a asɛhwɛ maga na homa sua so mpanyinfo abɛka sɛ kyerem sɛ nkopɔ ya adoma hwebe enka sɛ bosome di anemai ketewonsa bosome no kɔ na wie ye de na musika mo pɛ no mpanyinfo atuanti ɔyɛ kyerem atwa sensan na mo kyerem sɛ mo de bani kotua wi se na ɛhwɛ niema sɛ duru hanom na dwula bosome bɛkɔ na mpanyinfo antua wɔnom bɛte on ba bi nka na kyerɛkyerɛfo ma ne bi aka sɛ kyerem sɛ bro mo abrɛ sɛ mo yɛ adwuma pa bosome du na mo ntua mo ka ne nyame anem de kure ni sɛ du ba bi a sɛ nyɛ sɛ mba mmɔden adi ɔmo hu nipa ka bɛdu ba bi na ka sɛ gya ɔmo de mo akosi akuma no ɛkɔtɔn asrama nya aduane adi ɔmo kyerem sɛ nka ba si na betuma bo visa dia mpinfo de yɛ wɔ mo no yapa. Oh, yeah, we all slept here yesterday. We have nowhere to go. Oh, what but 10 months not being paid. As a woman, how has it been for you? All of you saw my video yesterday. It hasn't been easy at all. In fact, as a lady, if you don't take care, it will lead you to a situation whereby you have to sell, sorry to say, your private part to eat. In fact, we are suffering. And we are all Ghanaians. All that we are asking for is our staff IDs and our 10 months salary. We are not asking for anything big. Everyone no more pay. Or my juma my so aketua no more pay. Enya sa pa ne sese omudi omohuni akoma kwa kwatu akosua kuman kwa akwa akopesika Ghana mpanifo aden bone be na omaye mom. Eno akira mo afa so wesu bi sese na adenti na Ghana mpanifo no bosum da omuntua mo ho ka na bone be na omde aye mo asem we odwene ho a onte ase ye bre nyesa ya bre mpo ye bre 10 good months adenti na me ye be post yen medical akwa agya obi 2 weeks nipa na ba edru say staff for the man dia ba agya me na Agyei Sikapa me staff for the man even kwa me call before ansana ye die school mpo bone be na ya baby a edru gi say ye frɛ maame mo ye nua mo ansana ye didi nta ye bone say ye call school ana bone Musora mo si yen ko school ya ko school no so na ye adwuma na wo se mo de maye na ye so ye ho toye no mo mfa maye nti ye bone abusua mi bisa mo ma mo wo fie bone se yen ko school aye obisa mo am wo fie se ye bone se mo be ko school ana ye nyina we so na ye mra mo nchen so fa na mi so fa se me da honie yen ko pie mo man so da tano na abusuafo mo kyerem se posifo abeche wona mo de hia o ye fie wura na one tenant no mentemo ase aba posifo abɛkyena kwɔhye mo akache omo susu sɛ posifo ya bo omo de hye ese akuna to atwene nti no mo patenten ne Ghana ni tesa na wotifia na wote sɛ obi oye fie wura no ɔne obi a waha ne dan tokwa ese omtem kakra na sɛ posifo akyena bo na kuna wodwene ho a wo so mu sɛn 05340 50199 059340655 onyanko da na woda fie wura na woda for me tenant de ne ho son 05340 50199 0593 4065 65 betumi aba so na wadwen kyerɛ no ede aba sa asɛm asi amanse sauti sɛn na wo ka ede fa ho afiri sɛ efewura nene ɔmo kyerɛ me posifo asibram ne saaje ne nkwan ma dwe o medɔfo medeso me nya tete ya me adom bla kwa me dodo am yentie o aha me nya anye
police fuya na yo mo ka kira Ghana ko tete o mo kire from kwa na te ni paboni ko bia mo munku na mo fa no ko police station aba na mo kai na de nti na mo aka kire obi o mo aka se police ko na mo abro na ku mata che o mai we ya ya ti mo che ejipe nya botra wan che ya bu bi wa na aka tin bia ko ba ka se ma ye yo che ba ke pe furu ba yi fa na mo ku no da gucha fo na mo fo mo na chi ko na police furu one family kwanso because mo na ma assembly ma ye so wo kire ko fa na se wo kire obi a ma bonu ku no na ka ma police na mo ma ba kire obi ma bonu ku no mate wo mo nji o mo fa na chi ko pa na mo family kwanso mate bra kwa me mate me da sipi sikapa obete wonka wo chia na ojo so why bra kwa me 05345 0199 0593406565 uba na wabone te onu aso anya kwanya ewure madwo medofo wa fa twa sunte mama o manjo me yenti oni mre mama e papa na sisia no police one part say yentem timemufo no mtimi che na wabo ekuen na we dey say emra bet na che omo nso oh why not so bia ni ho sanam na kroma nobody is above the law ya mama mama nka bro for radio no so ya me pesa ade no yo emu no aban fa nancy from ani aban panyifo ni nyina sa a police on bi sa nyambra sem no oni omundi pa mate me da se pa mama dum so levi me da se bebre madwo me dafo mi na be ma osunju enka won so odi ni ba bia kasa free mama ni mama dodowa me yenti animre ipacho ye panyifo omu bo bi kunu si wo wi ade omu da ade bebrebe na omu wi ano kwa na bo omu kun sika bebrebe na omudi no kwa na ku omu ya o ma ne omu suro ho no ma mu ka se omu awie omu ni mu se obi na pushi omu ko ho no ni aba ma ona nya me ye adwuma o se ona nya mentna pa wo su betumi abode awura mu 05340 5019 059340 6565 akasi makitu abi na yeso no kwamia so ma adwomedofo mejoso mi ne bema senior man yo nana yaw said ni we said mete won ka chepa eja ye fresh kafra homa no so aye tro fa che me pa to asa no manam no me simpa che me yenti anumre papa na wo mre me se obidi bonna so tumbu no kuna na de na me kura me tu kura post for pa me sumpa mia me tu ya mia obi awia me amde na ko post me se do musibisi me summa me no I say any baby and it's my phone. I have before home no no. So into piece of papa say bia se papa ya medisia me jana sakeke. There be you. Bia me so make the on must say kumiso aka ho. Because emra na interesa mo process for mo chese obi di bone kura me fence nka no ye fa ne mra. No kura se fe de be so mo na kuni dia na che mra mo hye no wo party say. Me se nyame sho magana. Nyame sho ofa. Mate. Mesema da se pa se du tema nyame nka ho pi yabla na so ya file ya fa na kwala na ya so madwo medofo madwo chasun te di she kofi ma sha modam senior me yenti animre over kromo ade they say police for mo so mo boy home by na bubu ye kunye no wie ya kura omo wie police ejuma le enye bebi omo ye mu se mo de mo de sana manam oba ni ami me da se pi kofi mama adwo me dafo wanti me anyina so kafra besremo ye fa bi o ebenya asem ya bra na asenti no kase bo no ye bunu komi se pon na ya soro so kura ko ye ba bi kura ne momo efuto ba ko pa ba ya de ma menu anom ma no se we momode asem obetie ne bi so kaso aba ya na okwasira ne mpona wawuo no momfa nya sua asem na momfa we entum hofo abranti aso ne be ma to no kon onya ya Georgina Fusena Ajia Kokowura ban Bolege Ananta Afu Achacha Rasta ge odene sanu akofa ba ifo no abede wie no bekunu ai kase bo no ye de asi ye sore yakokra na Apakan gida betena se na wode akropama so nsema ne saka ato aso na memmo ayi messages ni ta we Kwadwo Sampa furniture works no chirim so highlife edi free Kwadwo Sampa furniture works wadum kumase da se pa Pedro na ochim se kase bona ye papa pe moda wasa no manam na highlife edi free Indianapolis kumase tana so Kesme junction hono odi free wade ba me da se comfort mati no chirim se Omaya Adwoa Sammy B and Adwoa Agyei Sikapa. In fact, I would have we are said ya.
Sanse na Kofi Opon Isaac na o kire mi say odi free Superman kwaku bonsam fantastic news yada se pam ena peka so wo hwe yen sanso na master partner junior kentapo so hwe yada mase sika ka se ba hu se mu fo ye hwan Miss Mabel Entry wana de ekọ Facebook no so Belinda Nate ena hwan so le chichime afure ne fu made ma yen DJ Zigibi ena yan so e be som mo no edi ameje so atakwade kodwekurum twabe wode hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehun so mponi menkra modin so de eno ane Adwoa Agyei Twasonte mene mo fa se ba Adwoa Agyei Sikapa na hoteden ye ne Dum Salevi ye ko Apakan GH ede akopama so nsem atoa so esme mo nyina monitor adehye sara yanko popeno de na yanko po atoro se ebe ho no ene ebe ye ho nti yeda yanko po ase ansa mistakes na ba in our player side na wo mutumi equalize ye no inshallah bro ni se mintu mo ase obehwe na wasiyehye no mabi baby what the direction of face akona here direction me ye na ediko ediko wini na ba kofa obi aba na ma high diamond na mitia ne ka kind of you are journalists, some of you don't I think you are doing like you don't go to school. Direction me I'm taking Confessor to a good direction. We thank God we didn't lose in our home today. 4 matches, 1 point. Alhamdulillah. You are taking yourself for bad direction, action, bad caution. DL Power Sports. A jump dead down. Blandagbe wotro ya melegbedro no vinyo fogotopio gamado minoin sports ye metwogbono yimenko enyu DL Power Sports update mede kukuno wotro ya la yo madena grona made na mesia mekrepomotopio no chome radio other DL 106.9 sports air dimila ye menoin metwogbono tangwa de radio aligia na nenogia anyami ganyo bi tuebole bono ko ye Facebook ke YouTube bekene mingabo efiano yo beshe watashe kun wake sports ni ba egbe DL Power Sports update menkwa bufai ni ochomoko ni moko akemoko ni mofiamo ke radio for DL 106.9. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platforms. Today is Tuesday. We are back on your radio. We are bringing you DL Power Sports update. So please don't hesitate to call a friend to tell a friend that DL Power Sports update Tuesday evening edition is airborne live now. Ebusiama minyina we so na obuo ahobrase eni ni die kwan so baby bia wo na nwure memo adwon ema wakwaba ebe pie won krampumpuni mantem ene Ghana ajatum kasafidie kase ba ko pesu DL ohani nsia achiripo enkron ene branda enwumere wedu se efiti anopa besi awie ni enwumere agudi won samawro a etwitwago aya kwakopedi amasemofo wagibra atenase wawuso krojen tebeni nyina wayefim ni aka di osiemu oduotiefo editie se wote ohwefo edihwe se ohwe na yen okafo nso no edika se yeka ene yatenase ebusua na enwumere yede bane yede besomo eya agudi won sama edi adanadane ebu mfumpa ni ade ncheche ewo Ghana bibrem ni broni kroso ya turi DL Power Sports update abusia ya tasensem no ya boa no abone bede tami kutu baby bia obia ye de nsem no e de babesmo kame woni yamfasira kese emfama Lumba nsupa yensu abadwama nso emu ode emote kama enanwumere o maso ase ye de nsem no eba na Lumba nsupa de yesi edi hu adanse a ade abeche yensu abadwama nso a Food and Drugs Authority Agyei Sikapa eni nsuo eso bianom ewo Ghana nti ebusia wotie me nanwumere efiefie mononom momfa bingu fridges no na mononom enkwala ne koskua bottle water
momfa nhyɛ mo bag mu na ɔmomfa nkɔ mo a motonton so monton mo dwane ebetumpon ɛna dwumadie bia odi bia no fa Lumba nsupa no ɛfa so mo awɔ ye won bottle ne ye won sachet nti ne opɛ bia no obetumi enya nkran ha no ye tu apete ba bia wo bia no obenya bi madam abanyame che ɛwɔ dansoma ne patam oben ɛyɛ appear to slay no Lumba sport no 0557 349 401 Ofankon so Mama Vic Akache Ewo Sport M Oben Onyinasi Washing Bay no 0500 680-783 Black Kwame Ewo Dakuman Circle Station Oben Adum Choba no 0244-094-793 Edit Kusi Ewo Dowenya Oben Central University no 0246-601004 Ana 0266-400215 Na Lumba Nsupa biato a DLFM in Kachi Ewon Kran Gbogwa Junction Yana Wisconsin International University Nedi Animhwe or the Obo Ryan reception wa Obabeto receptionist only in Indian Common Selpe Lumba Nsupa ni biato both bottle ne sasho bega do Obenya biato baby bia obi anamre Ope Lumba Nsupa ni biato and now pese we distributor ope bia kodi udwuma numbers no 0345 0 no about 5 miensa 27 47 57 0555 274757 and 0577475343 Lumba Nsupa nyumre watam yan area sia gongon DL Power Sports Update Tuesday evening edition ye de eba besumo asira kese enkoma kwame afun ba bi owo na nyumre ota echire ye de nsam eba Belinda Facebook and YouTube or the yan Adwoa Agyei DLFM 106.9 ebusia mi amede ensam no ba besumo na nyumre no edi ameje so no eye ayensuwa no de share Apakan GH the blessed kiyenti we mprapra kwam yeba yebesi family atu jana nwumre ede nsam no ede asomo Apakan GH we de nyansa de wadiawo wo interview wo kasai wa hobrase wo radio mu kire se wo yo pabe ne wo radio mampa enti Yanka jangumane antu jana nwumre mfa nsam no ensomo de yansha se emfan fifie ye wiane ye de broni cross so de no ede atoa so de amade yansha se emfan fi the senior women's national team the Black Queens of Ghana kachebusia omo wo Morocco omo prepare na women's version of AFCON ye kana AFCON omo de akwakọ boy ni July bosumia edi anim Chantal Boy Hawker eye Black Queens of Ghana player osina kan ede ma London City Lioness ewo Ingresi approach memo na oye new player fe no waba abeka squad no ye ne Chantal Boy Hawker edi nkomo ene ye bisanse oba sign na team na agye sign na ofele ene osi ofele tse no waba fie esanse team no o ma gene fel so girls no amana kwa ba bibia de na kwemo enti ubi so no Chantal Hawker boy say sign na nyama ko beka so bibia edida na kwemo Black Queens akache emra obaye. It feels like a big sense of home away from home. It's like my two homes colliding. Obviously I'm from England and I have half Ghanaian as well, so it's brought me closer to the motherland, to the, as I say, my roots, the people. Just it feels amazing because everyone's really nice. The girls are really welcoming as well, so it's really good. Chantal Boy Hawker, a Black Queens of Ghana player, and a wedding koma yadi asomo, ewo dwumadi ne so, one some fufro no, adeswa kesia ba kwa esu Ghana football, tutura samni enyamra sama, koso ewa goprama hodwa, yesi swaka oboni ya chi obi ni ya buru obi, na ye kumbi ni ade na lawyer Kwesi Nyanchachi former Ghana Football Association president da ordinano atoto sa nyamenum se tutura sam ne se nyamra sam na ekoso wanya goprama hodo so no pampam enkrofo a o maye o madwen som discover be hye football no no pampam mo na obi ani wo pese ode ne ho bata ade a efi ne nkeka won enti emra wiedo se obi bia o football mo no ede ne nan besi wo na sa enyamra sam ne tutura sam a ekoso we football no yetu ase enye sa dia sponsorship ni investors ebebo yan we football no sana junso abo akoko no. When violence takes center stage in footballing issues in the country, it drives away sponsors. A lot of people don't want to be associated with bad brands that are tainted with violence and illegality. It drives
drives away a lot of sponsors. So it's in the interest of the FA, the clubs, the supporters, the players, every stakeholder in the sport of football to join hands and ensure that we approach balance from the game of football. It has no place at all in football. It affects us, it affects the branding, it affects attraction to sponsors and new partners who will help us to improve the fortunes of the game. Wasansen Semunumano and Eric Alagidede, former general manager Edman Swaterman FC, Eddie Tuja Echema said to Trasamni and Yamrasama, Ekoso Nyago Pramahodo Sono, young to be football administrators MFM, Esan say, Omo Abago Pramaso, Ebe said to Trasamano, football administrators no minimum, Omo Anso na Yechioma, na Omo Nam court, Adwoa police station Adwoa, na Omu who are back, patch out the massa uncle for no, na Mredu say football administrators no, Ebe Chiomo, the officer, so be, yes, and Yamrasamani be nam running so mukabo. Neni nidia omunyai na mrani ni omundi senebea said to Trasamni and Yamrasamano yebe to ase EDFM football. I think that from my experience having worked with various Premier League clubs, there is no football administrator who does not know the troublemakers at their venues. And I say this on authority. Nobody can tell us that you play at Nana Ajimambedu Park. You don't know the trouble causes there. You play at Bekum Golden City. You play at Nswache. You play every other venue in Ghana. The administrators know the people who create problems for the visiting teams and then fans who come to watch the game. I think some level of responsibility. The administrators need to accept some level of responsibility and make sure that we allow the laws to work. Eric Alagidede, a former general manager, Edman Swaterman FC, hooliganism, and a tutrasama yakoswanyago pramasono, and a ordina no tumun semwa, yede asumo, one samfu fromono, yempiamo, our heart of folk akache, na Muhammad Ahmed Polo, a legend, Edema Bobokwa, your friend Accra Heart of Folk, on your sister station, a sport here from Medinkomo, legendary 50 Bansen. And oni Fifi Bansen legendary Eddie Enkomo na legendary Fifi Bansen ebisa Alhaji Ahmed Polo say in any team house of folk no ohun saying and I say house of folk in the abe mediocre team bibia normal giatum na has in kande level ali any esperance no one sa level no and they say house of folk edu now so because of say house of folk aje mediocrity atumuntino and na hwe baby a has any nam top 4 ni ade and omo pre ho e wo Ghana mrewedu say house of folk ebe ye omo nyamaye na level ali num ni ade edu no omo so epeja omo e de edu sa level no today has become a mediocre a team. Mm-hmm. Everything is okay. Everything that comes is, no. Us is not that thing. How should be in the status of the Al-Ahlis, the Esperance. They are playing FIFA World Cup, yes. And we are sitting here struggling for what is this? We should be there by this time because Esperance, is it not Esperance that Esperance that Koto has been to win the trophy? Yes, the trophy. No? Where are you? Because we have people who have no research. They are not researching. We have people who were only relying on a talent. Muhammad Ahmed Polo, a legend at the House of Folk on and sister station. Sporty FM Nedin Komo, Embra legendary Fifi Bansen, the Dynamite, Etsy Akunyum, and I am seeing your voice, Nibia Yabo, Eddie Ama still our house, a catching Nansia, and Omopa coach FN Masu Didi Dramani, Sir Omrame, new head coach. Now, Elvis Herman Hesse, and at the House of Folk supporters, Rinano, or say Masu Didi Dramani, no, or a very good coach. Now, has supporters more be a money pressure, say Onji League, a woman say has ye tima, or your coach now by say Oji League Nemono, or be a nyabotre, and Fama Masu Didi Dramani. Now, has supporters Munyabotre the mana, and Yawa Class A be a season ya Babakumono, or Betima Jilegano, at the Amabobo friend Heart of Folk. So I think it will be too early for we, the supporters, to give the coach that huge target of winning the league. I think he's a good coach. We should give him a little time. And I believe so much that even he may surprise us if we give him time and we are also patient with him. Elvis Herman Hesse, a House of Folk supporters, Nina, Omo Penia, Odomano, and a Watenenka, and so Ewon Heart of Folk, Echrema, Omo coach, Abubakar Watara, no former coach, no, and they Omayan, special advisor to the board. Coach, he was some woman in Koni Kruma Vicos,
enkope bibi nya muntumi mpam no se den o obi ehun ya has for ne pachre enti ne Abubakar Wata has de nkrata ba bonti chiri mo ma ye special advisor to the board ye de wonsam de asomo Kumasi Asante Kotoko akache no oma confirm say Hubert Jau midfielder oma sign no e de afiboboku a ye frɛ no Brekum Chelsea akache enti Hubert Jau aba sanso ena Francis Akwa ono nso eye defender Kotoko etumi assign na ye de awonsam e de asomo na Samba Ndongani O'Neal eye Congolese defender obonebo e de makotoko se kotoko entuma win leg no last season say games bi eso mu win no o man win games bi wo kromo ball draw ni ade amomo no man tuma anje leg no na Ghana league ne de obeka se enafem emu odin ye say ye wo good players e wo league no Ndongani Samba Gilbani O'Neal. A lot of things, like some matches we supposed to win and we didn't win, and we even have some matches that we played draw. We're supposed to be winning games, but we didn't win. But I cannot say Ghana League is easy for me, you know. And Ghana League is very difficult, and they have good players. Samba Ndongani Gilbani O'Neal Twanen Samson Oditu just in the first season with Kotogoro. Nani anje ade na nani anje a osino pesoje leg ni FA ba ko pe no nyae aye FA Cup nti ono de nani anje. Okay, thank you. And my first season with Kotoko it doesn't good, right? And I wanted to win 2 trophies, but I won only 1, so I'm not too more happy, but I'm still happy. Na ne krakra no ena Samba Ndongani Gilbani O'Neal editu ja say Kotoko e very good team, omo very good players. Ebiti say goalkeeper Mohamed Kamara or a fantastic goalkeeper. Albert Amo striker ono nso a fantastic player. Nti obeka se Kotoko e good team, omo good players. All of them, you know, they are very good players, and I can take example to like one Kamara. Kamara is a very good goalkeeper. He can he can play with his legs, and I can also see Adwoa. You know, he gets speed, he gets power, and you know how to score too. So all of them, they are very good players. Okay. Abrantia ye friend Ndongani Gilbani Samba O'Neal Kotoko Congolese defender and I wet me attending Kana Thomas Dia a former Boasia Ashanti Gold coach or see baby any go stars or bomb abaso for leg no margin omo mrena so na nyame hu omomo and no margin leg no enti Thomas Dia say baby any go stars or bomb abaso say margin leg bad say we are the fourth robber enti say you for no leg na that means almost so time na abada nyanko pa yo mandom and almost ajibi nti o ma ya de pa the way is na me show o ma ya de na Thomas Dia Twanen Samson Oditu just say baby any go stars coach Frempong Manso no wa ya de papa say wa konkoden Agyei Ghana League san say Ghana League negia no en na fam o ko ha na oba na obo matches bebre enti wa Agyei League no obo na ba so na Africa na baby any go stars kon Africa na ehieska enti se fe no ne aban ni nya sponsorship bi na ye de bo mo dia Africa o mo kono on betumi aye bibi o man so ya de papa coach Frempong Manso because we are fighting for the Agyei League now ya de me bona ba so pa na me shram because edimo we nye use so betumi afọ so above so many matches I think the Agyei League no nti we tin Agyei but Africa de there but ahom keka no ni na ya na more na so majority no is kasem player wo ko tena be sikasem e dey yi nti ya sponsorship e ma o ma te bi anko betumi ayi bi ne krakra no ana Thomas Dia chirema ne league no enye da biem esan se has ne Kotoko a no moma league ne ye de no mo ne mo na ba fam enti ano so kan bi na league no
say enye de biem Ghana League woni kotoko anasa oni ha se beba mo chama for no kwati mi ka se ebo match no we bitia mo ka mo de ka ko mo tia ka that mbenya ska strong say kotoko ne team bi bebo kra na obi amfa ho wo fa do ko ne so o me play bia nti ama Ghana League no say enye de biem Thomas Dia former coach Mobuasi Ashanti Goat ana wetumi attend nkere wonsam am officially 2026 and 2025-2026 season no transfer ye bie ewo Ghana na players no ne registration ya de be koso sa akwa kosi August 24 2025 11:59 pepepe and transfer window no emu beto twetwere ewo Ghana ye de wonsam etumi ede atoanim Samates 1996 reached a verbal agreement with Golden Kick from center back Roland Gripman obesign 3 years at the Ama Samates. Now what you kwana we na Samates etumi assign Roland Gripman at the nefi bobo kwa ye fen Golden Kick ye wonsam at the amount. Yamfa fienin sini yamfa kakreben to aso ewo amanone emfa ma de abusia FIFA Club World Cup 2025 eguso ekoso ewo USA na group stage no ye de ba na wie anesa third game no ashas ye dada na endra games a etodwa result say na ekokoye wo group B no omo third game ni nyina etumi etodwa na Atletico Madrid ene Botafogo de boni game no kwa wie na Atletico Madrid 1 Botafogo 0 na Seattle Sounders enso 0 Paris Saint-Germain 2 ewo hono ma ye de enwonsam ediamon na uramo ewo group B na omo table ni say na kwaye Paris Saint-Germain edikan omo nya 6 point Botafogo tosmi no 6 miansa Atletico Madrid 6 point and Seattle Sounders trap to omo nya point bi antime no ka say Paris Saint-Germain ni Botafogo qualify akopie mu round of 16 Atletico Madrid and Seattle Sounders omo kofie wo group A nso no say na ehonsam ekokoye FC Porto 4 El Ali 4 and Inter Miami 2 Palmeiras 2 and uramo ewo group A wana table no Palmeiras edi kan 5 points Inter Miami tosumi 5 FC Porto miensa 2 and Al Ahly 2 Palmeiras and Inter Miami are qualify edi komanim to the round of 16 yade awonsam and so etumi edi atuanim na nonson abwe games no ashas yada group C third game no simultaneously yesi akansi mabakuni Auckland City enshebie Boca Juniors enshebie Sanso na Benfica enshebie na Bayern Munich enso entumi enshebie eya yede awonsam ede amawa enye asem ketwa na ahemrachi ebodon kra group D simultaneously no Esperance Sportive de Tunis and Chelsea bebo na Los Angeles FC and Flamingo ede abani and afenso no Ochina 7 p.m. no simultaneously Group F Borussia Dortmund and Osan Hyundai ebebo na Mamelodi Sundowns and Fluminense ede abwani ayede wonsam etumi ede atowanim eno FIFA Club World Cup ekoso Tottenham Hotspur show interest ewo English ringer yefen Eberechi Eze a obon ball edema Crystal Palace na Tottenham say new release cross 68 million pounds Omo Tottenham for are you ready? So omo to 68 million pounds release cross of Eberechi Eze. Normal fano edi fibobo kwa ye fan Crystal Palace. Ye de san komo twetwen so to me edi atoanim. Manchester United so omo goalkeeper ye fan Andrew Nana wasa bruta. Enyama enkoye mfama no wo Man U akache. Enti Man U pe goalkeeper na omo pe Emiliano Martinez ase de no ye bibia oni ametini se Man U asha sie didi nkomo ewo FC Porto akachi Portuguese goalkeeper yefeni Diogo Costa no ende Man U for say omunyombe fano na wafi FC Porto akachi abeda ponum ede amaboboku a yefeni Man U asankoma twetwe no yede atowanim Manchester United omo ringer a yefeni Jadon Sancho no meno kase boboku yefeni Fenerbahce Jose Mourinho na coachum omusi aka osukuru Sarakuru Stadium ewo Turkey na omuso omukitom nsem 50 million pounds Oma you ready? Omo person de sign Jadon Sancho. Edini fiboboku a ye friend of Manchester United. Enti Fenerbahce pushi se ombe sign Jadon Sancho. Edi afi Man U. Jadon Sancho show interest. Se onyobe body ama Fenerbahce sanse Mourinho top coach ene coach yoma. Yere anwen some de ama. Na Nico Williams ni agent. Ye friend of Felix Tainter. Nico Williams ni agent no ene wako Athletic Club beba ofo so akwa catch om se Nico Williams se team no omobiem opeso okobo Barcelona
na one Barcelona for I agree personal term 7 to 8 million euros a season obeje on a 6 years contract until June 2031 in Tiabaya beba for Munja Nico Williams nonko na Nico Williams no beba for na kachen so bi nton akokọ be de kwa enti Barcelona for penedia 60 million euros plus a 58 million euros new release clause plus bonuses omonko La Liga headquarters no munko tua na omu wi ombefa boy nko na ska no omu gi ni fu omo nyene in sopi bia omo gi 58 ni nyina we enenia beba for nso ka kire Nico Williams agent FN Felix Tinter yere won some Adema Kylian Mbappe oyale still na no Real Madrid for say ne won to ne enti no omo third game on bebo World Cup FIFA Club World Cup na se no against Salzburg no ntumi mbobi ntie bia from knockout stage ekono na Kylian Mbappe ebetumi abobia yede awonsam ede asom yam fancy na me chairman Zigibi Mra no mfa wo so no emeto aso emfa na mpanifo bi etie ne yenda o mase na yenkode Mia me wofa Sammy Tuga ewo Madina Masalachi yes opportunity bank animo wa biem ku a obiati enti wofa Sammy Tuga auto mema mpaboa ewo Madina opportunity bank animo Masalachi mayenchi a ne yanda wase de bia radio no wa biem a utie DLFM na sister abna yes ni oton ade ewo wonchen wona sister abna so no yenchi ano na yanda munyina ase mo amwo nyina yanda mase se maji DLFM atuma debia mutie yen ena afenso no Ishmael champion guy fantastic guy Ishwan Kuto eba ne mema wonyama wo be pam ne kama edi amao ena afenso ono a eno asaye CEO edema Ishwan Kitchen na Ishwan Kuto ni Ishwan Kitchen nyina omo Madina Masalachi opportunity bank anymore ono nso abiemu ewo ne kitchen wo ene ne shop wo mutie nti Ishwan mana nwumre yenchiao enso so ewo ena afenso no Joshua Akoli owo eye New Legon Abu Junction God Day collection Joshua Akoli bra Joshua mayana wasese onso wabiema utie ewo na mia mebra penny Mr Kofi ayenu wo ayensu ano so wate wabiema utie one wife sister Mary mami nchiamo ene enwumre ebusia ye de asi ye kọ obi a utie bia ye da wase Belinda asida ya ode yenko Facebook any YouTube yara wase sanso na eye kwame afum ba bi obia no otaye chire ema yade nsam ne ba ebusia mi ametena ngode nsam no ebesomodi amege so no eye ayensu ano de hye Apakan GH the Blessed King twedi ampo nyankopon hu yemobo na odom yenkwa ene ahode a ochena yebesa ba na yaba besom ebusia yakra obibia Kwame, ade wakabomu ana iso awo no mo ha ha wani sa.